حسین ژیانێک di nava goristanê û demek di nava gerekên vî bajarê. Jiyan di nava parça naylûnekî da ne kesek dizanît ew kiye ne jî kîve hatiye. Ew jî ne di axivê ne gi bersiva pirsekê dide. Li vî bajarî jî hevavayên jiyana Hesênî hene. Cîranên Hesênî jî ku berdewam xizmeta wî dikin bi vî away behez li rûjanên Hesênî dikin di nava vê xîvetê da. وقتی بتنی نجا بخواد آخوید بس بچه هدف ناخوید یک جور اما بتنی نجا بخواد صحبت های هر نوکش هر دکین تو وکی دی ناخوید و چه طلبی هاش ناگه وقایش بسادم مرد نابیش کابم زاده کی ایلت بود بی حسین 5 سال 6 سال ها اولی الورا هبولنک اف جوره هبونه ما کپرک محلی ما بود شکر بود اجبار سرمال بری دیواری بود سالی که دو مال بری والله بشتين قاعدة في 2 سال قاعدة فيري جاء هالفي قطعي بول بردي وري جيراني من كاغ رفعتي بو وام فيري ما شافي خداي دارو جيرانه ايجا خيرك بول قال كربو صار ما هاتو شو والله مال فيري بو اوك شي كرا خيبتك شناولين ماش باراني باراستا بوش گروپek xwebex jî ku em aşnayî jiyana Hesênî kirin dibêjin bi alîkariya endamekê civata parêzgehê karîna xîvetekê ji bo wî dabîn bikin. Lê ew dixwazin aliyên peywendîdar li Hesênî bi xwedan derkevin. بحث خوب که تشمیجه تو الوره شبر شبروش تو الوره بس جگارت حضري علي قرأت بس جگارت بین ولا که حوالاتیه که کل ویده بری تلفن با گروپ شهید کرد که کسی که هی به خدا نبود 4 سال بندایلونه که به جیدن و بری 4 سال جیل ناف زیارت شاخ که دا که اف کسی باید به خدا باید کسی خلن کردی خدا لی پشتی تلفن با ما هاتی ما پیوندی ما مستادیندار که انجمن پارزگاه دو که راستی انجمن پارزگاه دو که چه بنا دگو نکشان یعنی 2 دقیقه نکشان تلفن با ما کرد و گفت فوری گفت بدم چین چاره که حالی بکن Peyvên ku bi başî ji zardevê evî kesê bi salveçûyî ve tê gihiştîn hewarkênawî bû ji bo Xwedaya mezin. Lê ew çaverê rehma destê karbedestên vî bajarî ye. Ji bo di nava vê jiyana merge satî da derbas bibît. Sîpan Amedî, NRT, Duhok.